da je nekad u ovom predjelu su sve živjeli Srbi. Ja vidim kao konflikt koji smo imali da je više bio između elita za kontrolu teritorije nego između ljudi. Pa niste kriva što sam ja doživao. Right now we are trying to find our place in the world. 24. mart 1999. godine bio je prekretnica u životu mnogih Prištinaca. Sve je postalo drugačije za one koji su otišli, ostali i one koji su se vratili. Radi svoje bezbednosti moram da skinem mantiju i šetam se u civilu. Ovo nije priča o dijalogu i porukama koje dolaze iz Brisela. Ovo je priča o svima kojima je taj martovski ili neki drugi dan promenio život. Ovo je Priština danas. Da, Priština se menjala i upravo ste većina Srba koji su živjeli tu nisu tu više i to je možda to tužni deo te priče, ali u principu ipak donekle ipak novi grad, nove strukture, novi i za dobro i za loše za neke stvari. 90-ih ja uvek kad sam izašao, bilo peške, bilo kolima, ja nisam imao si neku dozu, nisi znao šta te čeka. To su te stare 90-ih koji su ulile strah u ljudi. I zbog toga, znači, od 99. mi smo osjećali to oslobađanje u najklasičnom smislu. Simbol svih promena je bukvalno i postavljen. Građani su podigli spomenik, a Prištini dali nadimak novorođenče. Basically, the idea of this newborn wasn't to be here, but to place it elsewhere, but it was left here. Last year, there were all flags of Japan and all European countries, US, Saudi Arabia. It was beautiful. This year, it has changed, and the idea it is now to change it every year for the anniversary of independence into different themes. Nasuprot ovom spomeniku novog vremena, odmah do zgrade vlade stoji nekadašnji simbol Prištine, spomenik bratstvu i jedinstvu. Simbolika i značaj odavno su izgubili smisao. Ima dosta ljudi koji su nostalgični za zakon, ali nisu nostalgični za bivši sistem. Nezadovoljni smo puno toga, kao vladavinom prava, kao nezakonita gradnja, ilegalna gradnja i tako dalje. Rinora i Viser su u vreme značajnijih promena bili deca. Prištinu pamte na jedan, a danas doživljavaju na drugačiji način. Where I finished my elementary school and my primary school, during the 90s, the school got divided into two parts, the Serbian part and the Albanian part. We didn't have contacts with Serbs. We had our own classes, whereas Serbs had the other side. And the only time when we would meet, it was here in the playground. And, well, usually it would be probably fighting between each other, saying bad words to each other. Basically, we were living in a parallel world. And it was hard for me to understand what is going on. You just heard that there's a regime. Danas u ovu školu idu samo albanska deca i u udžbenicima im je zapisana istorija Kosova. Malo dalje nalaze se drugi simboli novog vremena. This is, usually the part where, me and my friends coming back from school, we would come this way and then just spend a couple of hours over there where the Bill Clinton statue is. If this would be a mark of modern Pristina, I would be really ashamed of it. For me personally, this made me very angry because it is built on the place where I used to hang out
as a kid because it was a place where we all got together. So that is destroyed. Mnogi pak ne mare za prošle dane, već u ovoj statui vide isključivo heroja. A gde je Bill, tu je i Hillary. Nekoliko metara dalje nalazi se butik ženske odeće. Za razliku od Rinore i Visara koji su po završetku promena bili u prilici da odu u inostranstvo i školuju se, starosedeoci ovog grada retko kad su odlazili dalje. Ljuan Habipaj jedan je od njih. Ja sam iz centra grada, bivša ulica Moša Pijade. Konceptualno, Priština nekad je bio je grad bez puno investicija u izgradnji. Nije bila neka nagriženost ili odbojnost. O stvarima koje su se desile ne govori mnogo, pamti srećnija vremena i želi samo jedno. Da imam kiosk kod mog stana i da kupim novinu ujutru. To nema više. Danas Priština broji oko 250.000 stanovnika, ali dnevno procenjuje se ovim gradom prođe i do 450.000 ljudi. Trenutno se dešava seminar, omladinska razmena. Ovde ima dosta ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije. Analitičari procenjuju, starosedeoci žale ili slave novi početak, mladi traže ugodniji stil života, a oni koji su nekada ovde živeli, pa napustili i ponovo došli, traže kompromise između onoga što su dobili i izgubili i između onoga što može, a nije opušten život.